Saya dari kelas 4B, saya bersekolah di SD Yayasan Atikat 91 Pasir Letik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan menyelesaikan tantangan Litbang bulan April tahun 2026, yaitu menghafalkan perkalian. Selamat menyaksikan. 1 kali 1, 1 kali 2, 2 1 kali 3, 3 1 kali 4, 4 1 kali 5, 5 1 kali 6, 6 1 kali 7, 7 1 kali 8, 8 1 kali 9, 9 1 kali 10, 10 2 kali 1, 2 2 kali 2, 4 2 kali 3, 6 2 kali 4, 8 2 kali 5, 10 2 kali 6, 12 2 kali 7, 14 2 kali 8, 16 2 kali 9, 18 2 kali 10, 20 3 kali 1, 3 3 kali 2, 6 3 kali 3, 9 3 kali 4, 20 3 kali 5, 15 3 kali 6, 18 3 kali 7, 21 3 kali 8, 24 3 kali 9, 27 3 kali 10, 30 4 kali 1, 4 4 kali 2, 8 4 kali 3, 12 4 kali 4, 16 4 kali 5, 20 4 kali 6, 24 4 kali 7, 28 4 kali 8, 32 4 kali 9, 36 4 kali 10, 40 5 kali 1, 5 5 kali 2, 10 5 kali 3, 15 5 kali 4, 20 5 kali 5, 25 5 kali 6, 30 5 kali 7, 35 5 kali 8, 40 5 kali 9, 45 5 kali 10, 50 6 kali 1, 6 6 kali 2, 12 6 kali 3, 18 6 kali 4, 24 6 kali 5, 30 6 kali 4 6 kali 6, 3, 6 6 kali 7, 42 6 kali 8, 48 6 kali 9, 54 6 kali 10, 60 7 kali 1, 7 7 kali 2, 14 7 kali 3, 21 7 kali 4, 28 7 kali 9, 7 kali 6. Ibu aku lupa. 7 kali 9, 63 7 kali 10, 70 8 kali 1, 8 8 kali 2, 16 8 kali 3, 24 8 kali 5, 45 40 8 kali 6, 85 Ibu 8 kali 6, 48 sok cepet. 8 kali 4, 48 8 kali 6 8 kali 6, 48 8 kali 7, 5 6 8 kali 8, 64 8 kali 9,
22. 8 kali 9. 72. 8 kali 10 80. 9 kali 1 9. 9 kali 2 18. 9 kali 3 27. 9 kali 4 49. 36. 9 kali 5 45. 9 kali 6 54. 9 kali 7 63. 9 kali 8 72. 9 kali 9 kali 9 81. 9 kali 10 90. 1 kali 10 kali 1 10. 2 kali 10 20. 3 kali 10 30. 4 kali 10 40. 5 kali 10 50. 6 kali 10 60. 7 kali 10 70. 8 kali 10 80. 9 kali 10 90. 10 kali 10 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi anak ya.